Jwale ha re tla tabeng ena ya kereke, o fumana dikereke tsena tse neng ko o bolella ka tsona hore se di fetohile dikereke tsa sephiri le tsona, hobane o fumana diaparo ka hara kereke di fapana, di ya ka di-level. Ba aparang seaparo se itseng ha ba kopane le ba aparang seaparo se itseng, le mesebetsi ya bona ya fapana ka hara kereke. Empa ntho e kgolo ka hara kereke, hore kereke e tsitse e eme, e emiswa ke ba nang le dipono kapa be leng ba profeta. Ke bona batho ba tshwereng dikereke ba. Alright. Bona, ho sa kgathalatsehe, wa utlwa ke reng? Ke re ho sa kgathalatsehe hore na e ka ba kereke ena mainline church, re fumane le tsona di-mainline church se di fetohile, se dina le tshebetso ya sephiri ka hare le tsona. Ebe dikereke tse ngata tsa pholoso tse ipitswang hore ke tsa pholoso, le tsona di se di fetohile, se dina le tsona dikarolo tse enono. Di-prayer warriors re mpa re pherekanyelletswa fela, hantle ke bona batho be leng ba profeta ka hara kereke. Le ha ba kekeng ba le profeta, empa dintho tse ba di bonang ba tsamaya ba lo di fa moruti be o le profeta ka tsona, a di nkile kae ho di-prayer warriors. Ke bona batho ba bonang ba. Ke bona batho ba bonang bao. A ka re wa bona Rivers mane ne lenyolo le buang ha Zondo a kekeng a le mamela fela, ha kereke ha e be direction. Ha ina direction. Ke cult ntho e. Ha hona moya o halalelang o sebetsang ka moo. Dikereke kapa cult kapa mmuso wa Satane kapa mmuso wa lefifi, mosebetsi wa ona ko targeta batho ba nang le moya wa ho bona kapa ba nang le neo ya ho bona, hobane makunutu ohle a robetse hoduma batho ba bonang. Ha re bua ka seaparo se sa bonweng, ho na le diaparo tsena tso thweng ha di bonwe, ha di a tlameha ho hlahiswa fela tjena kapa ho aparwa fela tjena. Ke ka ho ke lekang ho bontsha hore dikereke tse ngata di se di fetohile dikereke tsa sephiri, hobane ka hara dikereke tseo o fumana hona le diaparo tse patueng kapa lequlwana le itseng la batho le tseba lona hore le na le seaparo ka hare se sa bonweng. Jwale ka lebaka la hobane dikereke tseo e ntse le kereke tse sebetsang tlasa matla a lefifi, diaparo tseno ke diaparo tse aparwang fela bosiu. Jwale ha ba di apere diaparo tseo, ba di patile ko hobane le motshehare di sa tlameha ho bonwa. Empa ha o ya kerekeng ya sephiri bosiu, o tseba di-secret code tseo kenwang ka tsona ka hara kereke ya sephiri. Ntse di patwa le hona mono ha di aparwa. O bona motho a sa apere o sa tse ona o apere ka ntse le na le yena mona. A sa nyoloha fela ka kobo eo yo sa tse ona la nna ya paganeng. Ebile ena le nako ya yona hore kobo ena ha o tla khitla 12 o'clock o tlameha ba ya apere, ha re 2 o'clock o tlameha hore kobo eno no ebe se e apuile mmeleng wa hae. Jwale o fumana tsona dikereke tseo di sebedisa matla a nono le ka hara kereke motshehare, ba di apara ka hare diaparo tseo. O ka re matla a ke matla a motho kapa ke matla a? Ha hona matla a motho, matla a tswa kingdomong kapa mmusong o sebeletsang, hobane hona le di-rituals tse etsuwang ho ka mema matlano ga tsebe ho sebetsa. Ke re a tla ba sebetsa ka ra diaparo tsena? A tla ba sebetsa hobane diaparo tseno ke point of connection. Ha o no ya o sa apara diaparo tseno, hobane diaparo tseo ke tsona tse bontshang level e wena o leng ho yona. Ka moya. Ka moya. Ngape se seaparo sa ka sa kereke ya bofifi. O lo khutla kwa, o tlo re tshwenya. O sa finyelle hore o fete o ye kwana. Hona mono ha ke botsa ka taba hore na ha ke tsamaya ka seaparo sa moruti,
nkutlwa ke sa moruti ke re o tla botho seaparo sena ke se bontshitsweng ke moruti se bontshitsweng moruti now ke kereke ya cult don't kutlwe ya ke kereke ya cult now ha ke shwa ke apesitswe seaparo se sa kereke ya cult ebe moruti ntse a tlobana le aebe moruti na fofa ntse a tlobana le matla o di maka ka lebaka la seaparo se point of contact le ka kerekeng ya sephiri ke ntho e jwalo ha o shwa ba tla bomme bana le bontate bana ba tlo sebetsa stopo sena sa hao ha ba o lokollo tsamaye o lo kopana le moya o halalelang kapa o ye le hodimo ba batla o dudontse o circulate ka hare ho bona le mongaka ka ho tshwanang di teng dintho tse etsuwang motho o tsamaiswa le ntho tsa hae re tlamea ba o phatsa la o so shwile jale ba o kokotelela o qetela ba bang ba o jwetsa gore ha o robale ntate bosiu bona fela wa tsoa o tlo itwanela o lwana eng there's many things tse re di etswang ka metsotso rona ya ho qetela ke ka ho bona setjhaba sa modimo se ferekane se kopane hobane batho ba tsoswa batho ba kwalletswe batho ha ba lokollwe ha ke bue ka taba ya hore mofuku o hlokahetse ke mofu wa heno o kena kereke itseng but ho so ho kena re ke mohlala ho tla bo ho thwe ka stopong ka mane ho kena batho ba kereke fela ke bona ba potapotang stopo seno ho sna wa leloko kapa haebe hona le wa leloko ke ya tlabeng a kena kereke eno ebe bona fela ka mono ebe ntwe e bolokile ha ya bolokeha hobane o motho wa bona ho rona jwalo ka leloko ha ya bolokeha hommeng o tlo utlwa ha re ra fitla ke lo pata moholwane kapa monyane wa ka bana ba hae ba ga wena ntate Mokotwa ha o kene ka mono ha wa dumeletse ya ho ka kena hobane ha o tsamaye tsela ene re tsamayang ke ka ho bonang malapa kora ke bua ka malapa ke bua ka di families haeba le ba ha Mokwena le tswalwa ke monna le mong borangwane borakgadi kaofela o bona e le dintwa ka hara malapa ke dintwa tsa moya di cousin a di batlane ke dintwa tsa moya bala ba motho ba hloyane ke dintwa tsa moya tumelo re qabanywa ke tumelo motho mo ore aba lora sefahleho sa moetapele wa kereke hona le tuku e jwalo taba eno re bona ha re fitla ka hara kereke ya Tirano right kore ke tla ke sebetse ka motho a ka nna ha Mokwena mapostola Simon Mokwena ka hara taba ena di teng a ke re ra di bona dikereke tseo tse ngata tsa ditshwantsho tsang empa ke yena motho a latla ka lewa la hae la hore bomme bana be leng di prayer warriors ka hara kereke ya Tirano ba sebediswang ke batho ba nang le dineo tsa ho bona homme ba tla tlamea hore ba rwale dituku tse beileng sefahleho sa hodima hloho hobane ke yena fela a kgonang ho bitsa matla ana jwale ha o rwetse tuku eo e representa yena whatever ba ngwa rapela wa ikopa through yena ke dituku tse bonahalang ke mediator ke dituku tse bonahalang ya patwa diaparo tseno mabatsho o tla kenya tuku ba kenye katiba ka pa rwalelle ka hodimo le kerekeng ya Modise re utlwile mema a e hlalosa yona taba eo IPCC le bona bana le yona taba eo ya mofuta eo ke re utlwileng ka mema ha ke so imo e hleng fela ke bua ke ena ya Mokwena hobane Tirano kaofela matirano a tsebang sephiri sa Tirano ba e tseba taba eo ha so o apara ya mofuta o jwalo ke ha o le o bole boemong bo bong bo itseng le batho bana ba ka hara kereke ha ba tsebana ke masole a le mang a tsebanang ka hara kereke hore bona ba kgatonyetseng ke dikgato a kere those levels
ke dikgato ha re bua hore batho ba borona ba utlwe ke dikgato ka hara kereke ya Tirano ke sephiri sa kereke batho ba kgatong eno ke bona fela ba tsebanang hore ntateng eo le mmemanyeo le mmemanyeo re leveleng le nngwe sekhutlwaneng sane sa rona se kgethileng re a kopana ka moya fela batho ba ha ba tsebe bana ba tlang kerekeng ke makunutu a kereke yao mosebetsi wa rona ko kata diphofu tsena tsa rona hore di ske tsa tshepula taba yona eo e ntse etsahala le ka hara dikereke tse nyane tsa batho ba batlang ho bona matla a metsi wa ua bo Tite wa ua bo Vaal River o ka wa di bitsa dikanthane tsena kaofela tsena ka mabitso o fumana ho le dingaka moo ho le ba profeta moo o fumana le baloi moo wa ua ka khitla bosiu nako engwe le engwe so ho tla leveling ena hore ba o tlise kgatong e nngwe o tla jwang ko sebetsa ka thata le o tshepahalla mmuso o sebeletsang dikopo tse ba di kopang ho wena di-rituals le di-sacrifice ha fela o di phetha ka tsela e nepahetseng wa hlahlamiswa o ka re hona le batho ba loyang ba sa tsebe hore ba loya ke tsa mohlala dikereke tse ding re fuwa dintho tse tshwarehang ke nnete ebe re tla be re sebedisa dintho tseo tse tshwarehang mesebetsing tsa kerekeng re di etsetsa hore mang a ska re etsa eng o ka re ke boloi ntho batho ba bangata ba sebediswa bakeng sa boloi ba sa tsebe jwale re fumana batho ba borona ba lahlehile hobane ha ba tsebe ho arola meya Tsebang hore dikereke tse ngata di sebedisa sephiri ka hare ho tsona batho ba banang le dineo tsa ho bona ba sebediswa jwalo ka ba profeta o sebediswa matla batho ba dineo ba para dituku tsa sefatleho sa mutapele wa kereke balorisiwa mutapele wa kereke barapela modimo wa waneso seba hore moya o halalela hautwakue hore fatela ya nnete kele sedi osekawa kopanya matla tswaya le fifi moya o halalala haukopane lele fifi diaparo tsa kereke ya sephiri diapatwa diaparwa bosiu hokenwa ka dipaki monyako onyolo akadigato hautsepagala o etsa ditaelo kisepiri makunutu wapatetwe puteho dikereke tse ngata dinale disebediswa keritaelo dibata metsi matswa dioli dikerese bongata fela ba disebedisa mahaeng le mesebetsi bare ba itshireletsa bare utata mole fatshe tseba hore ke boloi oloya o sa tsebe tseba hore o selekane sa kereke batho ba tsebe ho arola meya batong tswayang mu hauna lesedi khaula selekane hauswele ba o boloka le siaparo sa hao
key point of contact. Haurobale habaulokole onna se totse la sabona bomongake bapata se topo kiselekane le hausuele maneso seba ure moya ohalalela hautakue ore fatela yanne tekele sedi osekawa kopanya mata twaya le fifi moya ohalala haukopane lele fifi maneso seba ure moya ohalalela hautakue ore fatela yanne tekele sedi osekawa kopanya mata twaya le fifi moya ohalala haukopane lele fifi. Jwale re fumana batho ba borona ba lahleile hobane ha ba tsebe ho arola meya.